Maftanga mo mole tia kono ele yo tato retreat. Ana leo kilo ko fa si mama o ke mile ko afa ile retreat mane. Matemie vika ko maftanga ya longona o tauna avena abatse fa malo si tato maftanga. Ina ia ta pena tato mo tato aluanga ni tau sang. Mele tato Saloro le fako au ko fa solonga ya to ya maki. Wali maki on o kelo ka ko me ye fa ngai february. No winga la afa pe fa atali o fa ya skwai. Me la tato mafta ne fia fa talo fa tu ya Panama. No le fa ya fa o ya toftia ko no vanga le ya le wo si o lato di mai ngalue sunga afale yo sunga afale so o konga makale we sipsenta ari fale ya era o foi ile so i fu sunga afale e tato ngaluenga ya after ya tu fale ma lo la vai lo sunga mas foi ile sa Panama so lato ainga ya o si o lato di mai ngalue ngaluenga fati akono ni tau sanga ele fa mulie le toi ya olua ya molua ainga ya e foi fa tadi si va hanga se ito no mo Samoan ya no mo le stara la to ale tato maftanga le nefiafi hallelujah lord tato amatele talo father we thank you, we appreciate you. We can never pay you back for all that you have done for us. Taila vanga pa ia lo so sorry mai. Mato Lord ele ia wai tu lata fai te toa lo toe fio mai. Mato wala watu fa mo alo fa mai fi so mai. Fai lo mai lo fina ngalo ya so te toe o mato wola. Mato au nai le ia ma fa tali le tai me te fio mai ai. Anga pa ia na o mia la wala so ni ne fia. Lord, that your word, Lord God, will sink into our hearts. Father, we bless you, Lord, for your word. We thank you, dear Holy Spirit, for your presence. Thank you for your mighty anointing upon us in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Amen and amen. The origin of deacons, or why deacons were chosen. Ole mafo anga ole mena lai ona tofia ti akono I tono ole kalesia. Tauna tato mala malama le lei. Po le ale mea nau na mafua ona tofia ti akono ena ia e mala malama I le vala au le atua ia te o ile tofi ti akono. Mafitai ia ile atua foi ile mea nga kolengi mai ita ile li I fa ui meta ita ile li sa o faya o nga sa for many years yo sa o ki a Kongo for many years sa faya uma o ia keminga o mato lotu le faka asa ia sa faya uma o for I think about 5 years ia ona fatu a fai awelo so I've been through tele o to finga I tono le kalesia so o le silangi ko finga piko silen taua o le tia kono o le kalesia lo tu pope na o le patele si nia ma fainga fai ma tia kono ia po le fai fi au so angi fo le ua leva I tono nga luenga e ma faina to fia fa tia kono so o le tia kono la loku pope o le mako I maua lunga ele o kanga ka a ka ki a kongo I le lotu pope kai pese kofinga maua lunga yo ya sale taipe on me foi le fefi auto ina ya ai lunga kula le ele mafo fau o tanga te lotu pope ma le o nga lotu pope o le tofine ti akono o se tofinga ma o lunga tele o me foi la le ele tauto tele manatu ma langa le la ka ko le fion pa ele atua ma le mea na tofia ma le requirements ma le qualification o ti akono e de tono le kale si o tatou la tau tele o le system lo pope ai o le tala le altu spaia o le ngaluenga lo tau poi ono fai mo le lima a fonga la ele feita wina la fiong pa ele atua ia ona na ele au so mo tu ko ele mo ele nisi ya e peru awa o ngalo la to fine o tia la to tane ile tu fa ina o me ya so ona tala ina le to tino anga fulu ma to lu o to telo au so
ua whape atu. E le tatau na mātou tu ua le fionga le atua. E tupa i oloa, o le nei, le au soe, i nā filfiliani o tause to afitu e tau le leia, e tumu le nganga pa ia ma le poto, ia mātou tō fia i lātou le nei whaipa, a i mātou te fina i talo talonga, ma le au na le upu, ua le leifo le upu le to te le umalaba, o na filifili le i tua ma le nganga pa ia, ma Filipo, ma Pokolo, ma Nika Nora, ma Timona, ma Pamena, ma Niko Lao, o le Anetioka, sa lotu le lotu a sa yuta. Ia, leleli. Ia, wa fongala le tala tuspa ia. Ei tō whinga o umona tu umanga e mai e le tu e tono le kare te tu se ngā ruenga. E na ia malama tātou i le mafo anga o le mena tofi eiti a komo. O le awhionga pa ia la le atua, whai mai o le taimi a mata le kare sia kio isi anu, ua ola le kare sia, ua whapena o na ko kele tangata, ia ua le lopo o ai e whaia lea ngā ruenga, o e whaia lea ngā ruenga, o le atua la, is a God of order. He is not a God of disorder. Na au mai ele manatu lea i toi ino le kare sia, the early church fathers, e te tau o na tu umawai ngā ruenga ia auange i eise confusion u kongo le kare sia. O le si mea, tu sa le taimi lea ua peifo lea ua whai le vā o tangata i utaia, fo ia ngā whiola i fo i elengi, ia makangaka i utaia ngā whiola i fo i sala eru. Usala le vā lea, usala e whapea marisi vāenga, ia o mākou ia upe ua ignore ia le au Hellenistic Jews, a kau le Hellenistic Jews, o kangaka i o le au isala eru ngā whiola i fo kongo Greece, Io a taula li siva nga le utawa imisa o kanka isela eru sa fio na ifo kongo Israel. So le ala o kupu le conflict le. Na mafu aina o mai se manatu ito ina o te taulo ona to fia ni tangata o le lato ngā luenga lava o le vaaya o le itule le social welfare o le ekalesia. Ia e malamala le mena lina to fiti a kono. Vai mai lo leo le manatu to ina e te tau o na tofia ni ti akono o le lato ngā ruenga o le kufanga o mea ai ma wa aia i le social aspect o le kalesia ina ia auane i alu se taimi o koi inga ia po elders o le lotu i le ngā ruenga le nā ai tia i ai le lau ngaino le upo le atua ma le tatalo kia wafonga mai la le si ala mea le umo waife fe abu koi inga e leo ngi whawhingi ngā kofia o e whaika kano. O leo te whaitau atu nei, e le heima se whawhinga o kuka ua i kangakia, o le lako ngaru makawha ioi, o le committee, le prayer meeting, ma le o ino le upo le atua. O whaife au mako i inga whaia prayer meeting, e leo ngi whawhinge. Le kaimilange, o le ai ma se ko inga fia sau le prayer meeting, kusa o leo, o ngā o isi a ngaru, o le kakalo la, e pia ngā o whawhinge e lofai, e pia le whaia kamalo loa. Ya langa la le pole nei e whaapito le atau o le au o koi inga i se taimi o le whaingo le vai aso. Ai mo le pone o ti akono haafonga mai na tō fia ti akono o le lato ngā luenga e whai o le vai le social side o le kalesia. O lono winga la o mea fo ia pertaining i le social me ho ngā luenga e whai i to tonu o le kalesia o le mena na tō fia ti akono. E haafonga mai la Number one, they were chosen to serve the social side of the church. Number two, so that you can release the pastors and elders to go and pray and commit to the teaching of the word. Orono winga la, ia maukingo ai. O le ngā luenga lea pakingo ki a kongo i e whai o le vainga o le ku whaletino o le kalesia, ma ngā luenga e whai le kalesia. Ia release ai whaiwhi au, e o la ko o le ngā luenga e whaiwhi au, o le te talo ma le launga ino le upo le atua. Ia, a whanga la tau, kusa o le qualification lea, po le tomai lea o le ti a kono e te tau o na iai. Ia, ma le tūlanga fo ile o quality si e manau mia i le tangata ti a kongo, a kau quality se kusa o vaenga leo lo langa e te tau o na maua ia o e lea la ato fie e whai mati a kono.
Ele whapela a ta uti a kono o le social side o le loku whapela ia lea o se ngaruenga maua lalo le nai whai tātou ele hai. A whangala o tau le qualities o le ti a kono le ta ua le whionga pa ia le atua. Wa mai leo toi ina e tūsai ma le whaasino manga le anganga pa ia le atua. E te tau o na whiri ni tangata e iai qualities la ia la kakukalango iai. Number 1, o Stephen, o kankalale o Stephen. Stephen is the man from Matthews pa ia, full of faith and full of the Holy Spirit. O le required mua la o ti akono, o le tangata e tumu i le whaatuatua. O longo winga la, e le songa kofia fun kangakae o mai ki akongo. E whai asi maulunga le qualification o le ki akongo. Ia te wafonga mai. E le whapea a taunga luenga le tino le kale siang whapea lea ua maua lalo ai le kofi ki akongo. E le ai. Po le a lava nga luenga tangata e whaiku kongo le kale sia. Ia e mauti noa le menei. E kukusa umaka kou rumo le akua. E kukusa umafo tutongina o tātou e le atua. Na paua le mea le ese o vaenga la se vai tangata e kukusa umata to no male atua. O Stephen la fa me o tangata lea e tumu le fatua tua ko e kumu le nganga pa ia. Aya. O lo no winga la ata o na ti akono o tangata fatua tua. A tauti akono o tangata e tumu i le nganga pa ia o le atua. Aya. A faila kumu kanga ka le whakokua, kumu le anga pa ia le atua, le qualification lea e kakaunga iki a kongo. Se i kango la siaki fwa o e po le le tu langa ngai ke ia. Po le mea e tumu le anga pa ia, po e tumu le anga lau fa ia. A wa o isi mea, e ke lei lo, o isi kai mea makua e lei lo, po le arko e ngā mea fa isi ki a kongo. You don't know pe o le mea yengi whaakua po le mea e kumuleanga pa ia le atua. You know, e manga kumama tangata le mea lea. But this is the qualification. Le whai mai la whiong pa ia le atua e te tauna maua ka kou e le serving o lo kofi ki ako. What if you die now and you stand before the Lord before you become an elder or posesi kofinga avi o le atua? And then we'll be called to account for what we have done here on earth. Io o tangata lona luanga ye o Filippo. O Filippo la ke le alta angol to fitu lea, but o Filippo la Philip became an evangelist. Afonga mai o le mafua anga o le mea na lai ona avea o ia ma fai evangelia. O ki a kongo fai evangelia. Ono o tangata lea, he loves the word of God. He loves the gospel. He loves sharing the word of God. Whafonga mai la o ko ele ngaka lenga lua I ngā luenga le kule wha le kingo le. But o lai exercise langa mea lofa. Whafonga mai, ele avea le wala au o oe ki a kongo ke whaia ngā luenga le kingo ngai. E kao fia I lo sa iri po le a le mea lofa leo a mai ele a kua e ki oe e operate ai oe. You can be a deacon and an evangelist. Or kankalale o Filippo, he loves the word of God and he loves the gospel. O leo te tilo atu I le history o kankalale o Filippo. O se tangata o longa ia passion lea o le share the gospel to people. Now as a deacon la, e le ngata o ia lea lua kufa mea ai kanga I kongo le kale sia. But o la fo ia e muli e Filippo e langa mea lofa lei ai o le sharing o le gospel o an evangelist. E le avea la akusa po la le se o me kauke ngā lulue ai. Ai e ka kauanga e kilo po le a le mea lofa nga o wha mea lofa inai o e le atua. Vai o kou. We don't just apea le kauke o mai e whaile loko o ile that we just serving in a church because you happen to be a deacon. Ai ke le o muli le akua ma e ngau le atua. Po le a le mea le anga wala au po le a lau mea lofa wha le anganga. Le anga wala au wai o le atua. E se siro lima pa pe ke mamu la mai lau mea lofa ngai wa wako le atua. A spiritual gift or a gifted operator.
Lana o mea alofa e. Mo Filipo o langa mea alofa le e o le fai evangeli. Ia wafonga mana, it is now time for us to seek the face of God. Po le ale mengang ko lai o le atu e. Po le ala o gifting lenga watu e le atu e oi. Ngo loanga la vai hauia, mai taimi to o fa o lai ngai. Ngo loanga la vai hauia o le mea le la o faia for the rest of my life. Ava fong mala, ava pe foi lai ke lo o le mea lo fa lenga mai le atu oi. Ava fong ma, you don't just sit and do nothing and expect God to move supernaturally. Ma ia fa pe nga nga le operating o lo mea lo fa. No, you have to do things. You have to do things. For me, I went to Bible college and spent $17,000 learning the Bible and understanding. Awale wo lo ola wo le gifting le la so fa o sa we o le upo le atu. Amen. Don't be lazy to find out. Gifting. And if you find gifting, do everything possible. If you have to go back to school for the purpose of serving the purpose of the kingdom. Amen. Ole tangata lona toluna yai or Prochorus. In fact, Philip ole wingaling or Philip, it means the level of horses. Philip means the level of horses. Now, no wonder why so he loves horses. He loves to operate on the power of horses. It seems to me for olonga excitement, malonga ngau inga ia fatau nu le fina ngalo le tua in such a hurry. Nobody knows when you're gonna die. Don't ever think we're all gonna live to 70. Do everything possible now to serve the purpose of God. Thank God for 64 years. But I tell you what, don't ever waste your time. Yeah, all tangata lon toluna yai o Prochorus, o le wingo lona ingoa, harmony and unity. Harmony and unity. Prochorus means harmony and unity. Bye. And vai venga over apea to o diakon o launga luenga fo e fai ele nga ko le saide o le kalesia a o oe ke manga o fai launga luenga o le fa afialo fa ngingo kangaka ma fa afile mu kangaka ma ia ka ko nga lu fa kasi fa mela ele ma fai nga ka ko nga lu fa kasi pa fa apea ele ten up o ele sa e ke le sa attend to QK a wale fai nga sa how are we going to be united in this mission? Aya afa pe le mo le mele o ka ko ngalu fa kasi ia wo lo ya ki o le mele le ke ho e le polea a wole ya ngaka e fa ngalu loku ia fa ka alu fa pe nga. Well, that's very irresponsible. Your job is to attend to what you have been assigned to do. Ia ke lo ke sia so o to mele but as soon as when I gave my life to the Lord, I knew all these years I went to school. I knew priority number one yeah. Ele se sai nga le mako ngalu ngai miro mo e ka o le bureau mal va le a ka o le bureau e ki pula o lo kai me fi fenga lu ngai fi fenga lu ngai ele fi fenga e ki le fenga lu o fa ele ngi holiday base. Yeah, I decided to go bureau because so that I would have enough time and it's up to me more kai mi ya o ke ka ko meet ele ko because I tell you what it's not what you are doing. It's not your job that will give you blessings. No, it is God
God gives you the blessing, not what you are doing. Ngo ulanga la, o le blessing na lo ainga la nga luenga. Yo. But ngo ulanga inga wo umala mala malimele, ele ai elo le blessing na ko ngo la nga luenga, le blessing na le serving o le ko. Ya no no le fa. You know, to the point where I decided, no, this is it. I'm going to give up. I'm going to serve the Lord. O le kele la yo lu ka ngo ka hui mai ai. O fa yo le dai se kupe. Yo, de ai me ai, yo, de ai kupe ko ngai pili. But I knew that that was only for a season. That was only for a season. E ai season e ku e ka ko le ku e fa ui e ka ko le ku. A o season nga ya o e ka ko le ku le mele manga o le ku e fa. Yo. E o season la le ngo wo ai, le ngo ui mai ai, ma me ai ngo ui mai ai. O ngala wa le commitment le ku manga o e fa. And when the time is up, I have 2 houses, and God has blessed us. I have decided God is my provision. The church is not my provision. But God is my provision, not the church. Mea la le o foi o pia o ke le sau ke le manga o la vai fa kinga inga le kalesia ngo fa ko kuha o ye lo watua by committing my life to serving God ngo o loanga e sau ngale ku le ngai kan Mayoto, don't look to the world for the blessing for you. No, don't look to the world. Look to God. Look to God. O nga mingoi le atua ele kai me mingoi ele atua ele ai se me fa ngata ia te oi. I fa pe o ngai ki kilo fa pe o loko ang ki fa nga luenga fa mangu ye ko wrong. And I tell you what, mai fo e fa nga luenga. Ai nga vai le nga ka wa ma ngumi yo maka. Wa e kinga inga, wa e lai ai le ai ma se me o mauku. Amen. O lo le lo to fa atu. Ele o la unga luenga ngai fa ke mangui ai. O ke le o fa ngele ka ko resign ka ko luenga ko mai ngal fa ngal lu ele ai. I'm not saying that. But alo e fa ngal luenga. But you don't put your trust on your job. You put your trust on God. O nga e fa ko inga le atua o ke fa ki e pe ale emol makale le increasing o pay. E pe ale emol makale create le ko le opportunity e mangwi ai oi. Amen. Ole tangata no fanga o Nikanoa means the people of victory. O ka se manga ngai o wingo nge ki a kongo. Tangata manu malo. Nikanoa means the people of victory. Timon means honorable and worthy. Wa ai ele manga ngai o ngoki a kongo. Parmenas means permanent. Parmenas o longo winga o tangata tu mau. Ele o kangaka e fe momo wa I longo langa o tangata e tu mau. Nicholas of Antioch nga Paula leo o fafika nga Paula leo o fa la velave. O longo winga o kangaka lea. O lana me fai ele fa longo le leide upo le atua. Ai alu mai kau mai o nga se. Le ai fa mai tu se fa alinga o ino ya o nga Nicolaitai. O Nicolaitai la o ki a kongo lea nga fai nga o nga pe o pala ambo. O le ala o nga pala ambo e manga fa mahalia kangaka. Manga e fa mahalia tangata o le atua. Le ala fa mai le atua ya mai o ke ingo ya o nga le o Nicolaitai. A o tangata le o ti a kono lea o lana ia o le unga lo na o langa o le o mesese. Ia vaila au nge isisi o ko fa ingo ya Nicolaitai. O Nicolaitai nga me se ya me nga ki alu fa longo ye ma mai kaua o nga se o tangata la ia fa fonga mai o kanga kai nga ko fia e alters po to ino le kalesia ma le lato mindset la ia o tangata fa au la ina le lei ia pe mala le wingo nga tangata fa au la inga ai le lei fa au la inga
Ele ole au afa faola inga o kangaka ko le faola inga. Amen. Tangata ia na tofia o qualities ia na mana o ile atua I tangata ia la ko ke faia nga luenga le. Ai vai le o le tilo atu. Ele nga o ko finga le fa pe nga ko fanga o mea ai me sa fai nga ia. They were going after their spiritual gifts, and in fact they went on. Okay, le o lope nga inga nga ave mangi ko I ingo le ekalesia. Stephen died as a deacon. Afa fanga mai. Le o kala ku se pa tu sanga luenga mta po fitu mai. Ele ai se tangata tu tusalona ta mai e pe o Stephen. Stephen ele o se ko ingo ki a Kongo. And he died as the man full of knowledge, wisdom, and understanding, and the word of God and power. Ai fai taulan ta po fitu o tu sanga luenga. O ngai fa makale ele ai se ko ingo o for se yo mo la sa tu kayo. Ma se apostolo ma se sikanga nga yer kai miringa e pei o le poko mo le akamai nga ia mantua la lita te lo tala o Paulo le sikanga nga yer kai mi fasioki Stephen, and Stephen was so committed to God. My mau pe afa pe ko nga attitude o ki ako. People who are committed to the word of God. You don't just be a deacon. You be an exceptional one. E ele men of alongo I tangata ia o peleki interview o isikanga o peleki mai. Man, you don't just be an All Blacks, you become an exceptional All Blacks. Amen. You don't just make it, you just make it and impact it in such a powerful way. Amen. Ya o qualities nga o qualification ni o ti akono mo TIMOTEO tolu fai upe valu. O qualification ni o ti akono le umanta to no qualities o ti akono. Now we're into qualification of deacons. O ti akono fo ia fa peo fa to ina ila to ele fa mutu lua ele fiera ngaba mo. O le ti akono ia fa to ina ila to. Yeah, all upu fa palangi ngefa mai. In the same way, deacons must be well respected. Ka ula le well respected. Olongo winga e fa halo alongia e tangata. Because e halanga fa alongia e tangata. Ele leilo attitude. Ele leilo characters. Ele leilo commitment. Ele leilo fa mau popo. E amanga ia wake fako e ele kai amanga ia o kanga pa pe o lawa me fai e ke le loko ke fai yanga a e ke le lenga committee e nga lo sa wa fa ma fa ngo fo e ko ya lu fo o e ko sa fa ma e ko ya lu ele ai me se singa ke fia respecting o e amen ole si mena lu na do fa maya ele ya fa ngutu lua se fa fo la ka ko ka ngoa ole ale wingo le upo le fa ngutu lua ya ole ase fa upo fa ngo fi kan kai lua ngo ngutu a ya fa talo foi lo tua me fa o fe la le si u ko di le au tako lo me to fa ngutu lua ole upu pa langi la ye fa mai ole integrity ai fa sa mo to ina ole fa ngutu lua le upu pa langi sa ole au fa sa mo integrity o kanga kai ka ule leia ka ule leia o lo no winga o me ta ule leia ai oe ele ai ma se singa ke ka ule leia oe pe fa pe o ska kaleanga e wa vai ko qualification yo ki a Kongo ele ngi upu yo upo le afiong pa ele tua. They must not behave se fa sa mo men ele fia ino wan ele fa mo tudua ele fia ino wan tele ya ele fia win ya o nga fa mai ele fia win no to lo ngala fa before linga mai e ngu boinga la kiki a wor kele la fa tu nga le ya to awala vange e pa ise wonga
O le pālangi e lo ka ofi o le Samoa ma kwa le loa le me stop ai. Whaka stop ai ngā ua ke kepi o maka. O le mea muli le ngā whamuli le o mai apea. Ia o le upunga ie whamai e le manu o loa. E le ai o le mea sao ai. E ka kaunga ko mangu o loa. E ka kaunga luka after whale le o loa. E ka kaunga mangu o loa. Ai le upunga sa mai. Dishonest with money. Tangata la e whapea ngā o ngā e le whamaongi i le mele ka ua le kupe. Ia la ka kukalaka ngola i kiki le mele o le whamaongi tupe. A ka ule mele o le whamaongi kupe. E le o tana noa mai le atua po le alko e ngā ua le whakawai ngā whaama me hapea ngā i kukonga lo a inga. But dishonest with money is the way you are handling the wealth. O isi ka ngaka. They earn the money. They don't think about how to spend the money they have earned. Ya la wakula sa ke inga le mele. Wa e fa inga luenga ma le malosi lu se fuka lalu kongi le kula. Aya. E le ai ma so mafo fa le kinga inga le sei valu kula. Le ai ma so mafo fa le i le kupe le ma lo malosi le nga lu sa wa e la ku fa ka le mele fa ka. Ah me ai ma fa inga vui. Aya. O si ka wala ko lo mo fale inga o kila ko kiki le se fale inga ke le lo o kila e ke lo mo fale inga o ka lo wa ko na po ma ko kingo le o lo mo fale inga ye I am of away in just a matter of 1 hour you have consumed all your hard work and money. Don't really think about how o le so sa e sa una so sa ma ko ile ai ma so ma fa ngola ile o se furua ile ka kaunga ave ile tu pa ile ke atu do ai a fa fa mai ele o lo manga mai ke mangui ai o le me ke kanga release ile a ole atu. You know what, I'm sick and tired of being poor, and you must be sick and tired of being poor, but te alanga ka ko maki kiva, it's the way you, it's not how much money you're making, it's how well you can invest. For me, I invest to the kingdom of God. Vai, oko. E makoa e willing lava e whaakau le mea kaunga kā lava e ore ke le fongi. Ma e willing e whai isi mea, ai ke le willing la e awela u kupenga i le akua, ma e kaunga invest i le maa lo le akua. Amen? Wa makoa i ele kia wa ele willing o loa ma o whaunga i hapea. If you do this, you know, this is a blessing, this is what will satisfy me. But I tell you what, in a long term, it's going to hurt you. Le ai ma se so ka ko fa so so va pe o kausanga nge o wong se fulu o kausanga le o lima valu ia pe o kule kausanga ko sa le ma se sia lo lunga o ka o fies fulu e ko sa lo le se ka ke o ma le me kas afa fonga mai. If you reach the point where you cannot move and do anything and you have not been faithful to God, you know what, the day will come ele ma fainga ko sa vali. Amen. Olau mealenga invest in malole akua, that's what you're going to get back. Yeah, on mele ke loinga. E ia ile aso ke kalikongo le malo. If I pay mele malo, I'm not going to provide you a house for you to live. You're going to have to find somewhere to live. You know what? O kanga kai very careless how they live. Alai malo losi. The day will come when you wake up in the morning, you're living on the street. Dishonest with money. O te whai atu e tōtō, anga whapea ke malam lamba, langa ole si eri tū te whai whapea. Ia la hunga malai maha o Sepi ia makoa, ia vangi kupe, ia kele kupe. Not at all, man. Not at all. We're not begging for money. I'm not begging for money. I'm asking you to open the heavens. Ia wa e o mai le aso, o ka whakua, kai mi le anga o ka okoa. E o mai le aso e ke kua kunu, o bole whika ui o vai. Awa e loa le ai ma se mea lava e kasi o mauku. Why? Because you have no idea how to handle money. Amen? Oh, you know, I will be mortgage free when I turn 50. Mea ngā reach ala utake. Ngā reach ala utake. Reach ala utake.
Because let me help you tonight. Please think about the heart and money. You don't just spend money unwisely. I tell you what, the heavens will be blocked. Yeah, I'm telling you. Leang wong for urisi over ang mako may fakasing yu sila. Ay, behal. Eki nga fa ko why ile kay nga malam mo. Halway dishonest le ko yan. E sili ya ko le ho fa me e manga nga oi. Ai ko ule le au nga ile ko le in the area of finances. And then a day will come when you will find out it's a mess. It's a holy mess. Amen. O le ti a kono la, tangata e loa ona le atua, e kupe. Io e. Tangata e loa ona le atua e tupe. Pa vonga mai. A walamangi ko fa kakafa mai ko karinga le mele fa ko sa I don't want anybody to live in poverty. Ile God, le ka ke pepese. He is an amazing God, he is a good God, he is an awesome God. What a mighty God we serve. What an amazing God we serve. But you know what? It's not because no. Every one of us has been made accessible to the kingdom and the throne of grace. You are so willing to pay so much money into doing other things. I can willing, faithful area. Yeah. You know what? Oh yeah, kia le fal kai hao, wa longa ki nga inga mele. But to le longa ya uia. O le si le qualification because si nga ka hu ki a ko e ka kau nga e longa ona le tu e kupe. Know how to handle money. If you can eat potatoes and something else, that's enough. Put the money in the bank. Or put the money into the kingdom. Invest into the kingdom of God. Amen? For us, with the money that we have, we know how to invest into the kingdom. We're still investing into India. We're still investing into the kingdom. Because I know, and I'm telling God, I'm not being dishonest with money. Amen? If the children can do that, praise God. Go ahead and do it. But that's not their responsibility. The responsibility of the parents is to buy a house for your children. Have something in your hand to give to your children when you go to the grave. Amen? Fai upaiva, ia. Lo lato tau filme lilo tau fatu tua. Ile loto fo te ifo o mama. Ia, o mea na e ka mai e makwa, they are committed to the mystery of faith. A ka le mystery of faith. Ole mystery of faith menge salvation. What is the mystery of faith? A salvation. Ole me linga ka ole mystery because ele longa ka salvation. This is the mystery of salvation. Jesus came in a human form like us. He experienced pain nga ia wiki nga sa toloina Yesu na maliu Yesu na tanu mia le tolu aso na toe tu manu malo Yesu faali le au so ona fiole le langi ina wa umana mai le mandate ya kako. That's a mystery of faith. That's a mystery of salvation. Ola le mystery of the faith. Rapture, the 7 years tribulation, the victory in the battle of Armageddon, the 1,000-year reign of Jesus from Jerusalem, the revelation of hell, the revelation of the great white throne, and the revelation of life eternal. That's another mystery of the faith. The qualification that you understand the mysteries of the kingdom. Or let's say mystery the divinity of Jesus. Amen. The divinity of God, the doctrine of the Trinity.
O misui so va ko kua sanga kia a o le wa faali mai a tato. Amen. Every day, well, not every day, but I thank God for Alexander. I thank God for Athanasius. I thank God for the Cappadocian Fathers. I thank God for Tertullian. O ka ngaka ia ngā lako formula tinga le doctrine of the Trinity. O ke whawhikai e lea ko, because kasi le mystery e o marakai mingai, e le o mala mai to o tēnei tangata. E le lofo ipu o ngai ki ngofo mai kwa ngumi e ke oe pe au fisiri aku. O le hale me ka o le tasu tōru pa ia. Ai vai oto, o ka ngaka ia ka o ki akongo, o tangata e whai mai, they are committed to the mysteries of the kingdom. You don't just hear the doctrine of the Trinity, you must go and study po le hale me ka o le Trinity. Amen? Amen? O le mele mo ko mga umia la ka ko ka fai. Yo le sila me ngai fa mai not only that but they must live with a clear conscience. La le me la le fa sa mo ngai sa winga. O mai le loto fuate I fo mama. O la le me ka le loto fuate I fo mama. E le ka unga ia o ke le fise mea. E le pe ko nga me fo le ko. O le me fo le wa vai mo nga fo e wa vai mo so fo ngo fo le sa sa ko e le via. I'm not saying that, excuse me, okay, I'm not saying that. But I'm saying, what let me for le kaunga ia o e kaunga I o ke sau le loku e kaunga I o ke sau e ke alu e faise nga luenga e kaunga I o ke sau fa kulanga ngofo e kaunga I o ke sau ke ku fai ko e kaunga ia o me uma. O le loto fuatie I fo wale lei. You know that this is your job. You know that this is what is going to bring the blessing to you. Just go and do it without having to be pushed. I'm thinking for lele ale o ifo ile okay lo ingai. Okay lo ingai tangata makwa ile fai kau masakusipa ia. And I have been saying this time and time again. You have time to go to work. You have time to cook your food. You don't have time to read the Bible. I don't know how you're going to live. The generation of stupid people who are just not using their mind. Excuse the language, but they don't think. Who is going to counter the wrong teaching? We. Who are going to counter? Not just the pastor. Why? Because I'm not coming to the place of your work. You're working there. Who is going to counter wrong teaching there? You. Yang aku fai mai ole tu ta male tu ole ale tu yo ke ko ku ole fa nga me fa mai fa kali le so le mai lo fai fa kali lo so fi si lo fai fa ya ma ko ai o lo lo wasa la nga ma ka fa yo e kong fai amen ye le la to fa mole au wa ka unga ia oe ole loto fuatia ifo ole lei mea ua e langona inga se mele lei fai, alu e fai. Ka alofa kaka o ka fam le mea ka o le loto fuatia ifo wale lei o lo walu e fai le mea ke loe ka kaunga fai, ma fai ei, ma lia na susunga fa o ngalo fai ai. E sa ore kala la unga kelso, Lau ka moe ngai fa mo ki ngalo o ke so yo ngal ka. Ba yo lau ka mai o ki ngalo. Ya. O le ro o uma fa la awol fo mai me ki ala kwa li so me ki ngalo. Ya ko la ko li so ro mai me ro fo mai. Ya o le la fa la ko ave se uma le o fa ya. Ko la ko li so o fa la nga check up. Wa fa mai le ai maskinga. Fa me ro fo mai se ki le so fa ya. Honestly, some people just don't use their brains.
E ke vai o isi kanga ke off, e ke off, ke le lope va ve ko nga ma fo. Very simple things que quand on fait un élève en un seul. On le met là quand on le fait, on le loto fait il faut ou le lay. On le fait en un de deux euros ma femme. Amen. Ah vai là, ah va bien là il lay l'homme ma femme qu'on est qui malo loco ou le lay. Oh. Awa ale lay l'homme ma femme, elle est un alo loco ou a coupe pour faire la velade. Ya ka kaunga le lay loco. Kong e ki le lo fai ai. Ya, me nga ka lo loko fo ke fo le. Nga lo le fai me ke lo nga le. Ah, pakes. Ya, amen. Fai u basfu. La to fo I mo mo to fo ino la to. Ya. La to fai ai le fai mo ti akon. Yes. Ua le mata u le. Ya. Pa fo mai la. Pa mai a o la to fo yo ti akon no fa mai e te tau ona tofo ina. Ya fa fo mai la o ko le wala tofo ina. Pe ye le leadership training o walua. Nga mako kalangoala le mele va ve fenga test kangaka. Ma wal ki akongo e te tau ona tofo ina. Mako kalangoala le mato le training o walua. Ola wala test kangaka. Ola wala le test kangaka. Mako I o creating se awala mako I pa ya la wa. Ole pa la wa. Ngo o longa I ko nga kangaka ye oi. Ya o ke lo ele ke se lenga ko kalongo amto ina lenga I created that situation purposely because I wanted to know po fea kongwa le wa yai tangata le o creating a lo le member ko yikaya. That's how you test it. O le kala la kusipa ia ele mafainga fa aki a ko ngo se kanga ka ele testing. O le mea masangi a ka kouia, o le va pea, o le va kuia, o le leva nga loku skenga o mele, maa I wefa ki a kongo ia. E ke lora me mali, wa yei ko I inga, lisi e ka le sianga o fafingi. So, o tinato e ina, o ke le lora, le winga me tinato e ina. O le mele ma kusi pa ia, ka kaunga test mo mo e. E ka kaunga test mo mo e, a lele fa mai, let them be closely examined. If they pass the test, then let them serve as deacons. But my closely examine. Yeah. Yeah, ele examination I for my se vangelo kalinga. Se fa manga mainga. Se vangelo pui, se vangelo kalinga. Ele examination ale manga bia. Ole mako examination, ole ngofo mai kilo ya menga fai mau winga ma le fainga o kala mau attitudes. If you don't pass it, there's no way you should be a deacon. Ai onga ka ko wa me ka ko ma sange wa pe ia la va kuia se kofi ki a kongo I ke oi pa to le fa me kus pa ia you must be tested before you become a deacon. Wa ole sia me ma singa kupu. Pe avea le lavo kangaka. E ma mea ua so onga kofi ei ko finga ele atua I kangaka. Onga ole le lavo kangaka. Ia le se kale sia tato o lai nofo fa po uli le faife au le si faife au malona to lu ala fa wa. Mo va tu la le mele because ele ka kong kupu le mele. Avon me oto e ka kau onga test mo le tangata ai le ve ele to fiti akono. Aya. Ya fa pena le wa sauti akono le to fia o le a create fo ela so. To ia ma mele. The way I look at testing is I create the situation where you are going to be really angry. So then I know where you're at. The next level of leadership, I will find it very hard to pick you and put you there. Because it's not about me, it's not about the church, it's about God. Amen? Amen? So, awalang if up here, okay, fire, weak. Levang, wow, levang o ngofo ko. Na ko inga. Le hai. That's the reason why. Test ako me. Awa ale fayel ka ko testing. You know what? O ela ka ka o fa la ve ye me la ave ye o ai ke le qualify ye.
Amen? Amen? Ava pela te sa ko ele pas. Ya. Awa ki ali ipa. Ya wali skan ka mo ko fa ali ya pe o li sia li le fa ali ya le uli keva ya o manga me. Awa le vango loko ale fa ko inga. Ya nga yu ang keva. Ele ro nga this is what we do. We test people. Offer nga yo on my position like that's what you have to do. Test people. Don't just put anybody there. Test them. The way to test it, create the situation ke lo ma ko pa ya lo wa. Amen. So that's how you test people. Awai pa lo le va. Enga lo ya le ku ranga la ya ki ya le makua. Don't put that person in the place of responsibilities. Amen. Ai foi dali mele o ko e le testing nga ka e o ko ai va aida e o le lau wasa yo mele fa wala wasa. Ya o le sila e kale si o fai mea ya me ko ngule fai fu su. Io ai va o le si e kale si. Yeah, simply because these people have been placed in a place of responsibility, they ready. It ain't ready. We're all going to be tested. In one way or another, a test take a go. All the mele is don't fall when you are tested. We are tested, but don't fall when you are tested. Because all the mele we are tested, but don't fall. Amen. Me voila nga le mga mi ai pe le mele o le testo ka ko pe o mai la fiang pa ele tu. Amen. Ya dato fai on sai mai me HAKAI o no mata mua fai mua HAKAI mua fai mua. O le lua tau sasa o le tupu o tawi, o lo na ono masina o le aso mua le masina. Na au mai ele fionga le li e perfecta o HAKAI a seru papelu, le atali o salatielu. Le li e pule ia yuta a to mai o sua le tali o yo sataka o le fai tau lang sili o lo fa pe mai Vai kau pe fai polo o fa pe o le tala mai o le rio au o lo fa pe mai o fai mai le nenu ele yo yo naso o aso e fai ele fa le a fonga mai ya o le pisa mo le mole o le fe au na mai le atua ia HAKAI e ave ia seru pa peru fai ai kangaka wai loa ele atua le mea lai loto tangata fa mai ha o ngei kangaka wa fa mai ha ele i o i le taime fau ai le fale o le atua fai mai kala kangaka seru papelu ele i kai ngo se kai me fai ele ngā ruenga le akua ya wa fonga la o fai upetolu ia o na au mai ele o le fionga le li e perfecta HAKAI o lo fa pea o na po nei ea to tino no foi o to fale o ta papa o le nei fale o fa ta funa i fai tau pea o le nei o lo fa pea o fetala mai o le li o au ia o to ma fa pau o to wala o to me tele ai titi me o to ia va fai a fonga mela o le fe au le nga mai HAKAI fa va mai o le mea la o fai kanga wa lu fa mai la fa mai ele i o le kai me ka ka wai nga fau fale o le akua o le mea la lea, ka kia e whale o lea, kua e kako o e whai mo kako ainga. O le si la, o kere o kanka e whea kala ngā. Wha mai, e le ai o ke mga e whau mo molo ainga ngā wako o le loko le me whai ke le, a le la whau mo molo mako ainga. O whau kia o, ko a ke le o kanka o wha longo e le kala ngā, e o mara ke me ngā o mea pakalua mea lai ai. O ngā nā, le tala ia tangata e whai mai, e whai mai e la whai upo e koro mai a, whai mai o whai upo e lua mai a, ele i o le kai mea, se vai kau mea. Fetala mai o le rio au. Ia. O lo fa pe mai o fai mai le nei nu. Yes. Ele i o naso, o aso e fai ele fale o le tu. Kalala ia kanga fai. Ka mai ele o le mea, ele o le priority number 1 le fale o le akua. O le priority number 1 o le kako ainga. E wa fonga mena o kau le mea lea. Let me help you. Wa o loa, ele manguia se kanga e se attitude fa apea. O le fai mai, ka akia mea le loku se muli mea ngā le loku o mea ka koa inga, o mea ka hua ia mea ka koa inga. O le attitude ngā iskanka, you know what? You will struggle. Why? Because here's what the word of God says. Fai mai fai upo e wha, you have given your priority to building your own homes, ignoring the house of God. Wha whanga mai la,
O ka ngaka ia, wa ko mito la ko malosi mo la ko ngola. I o la ko ainga. E le anga la le meanga o le mea le lei. But wa fonga mai, wa sau ka ko ainga kulunga i, ai sau ngaluenga lea, kua kuulalo i. Amen? Say, are you okay with that? It's not my word. This is God's word. Amen? Okay, le fa ku le mele ngo fa pe o fa ule ngo ka ko ngwa le mele a wai ma sang ya ngo fa longo I kana nga. Ya fa upula lima fa mai ya. Le nei o lo fa pe o fe tala mai o le ri o au. Ia o to ma fa fo o to wa. Ya nga la fa mai fa upula lima fa palang fa mai. Look at what's happening to you. Take a look at you. Where are you at right now? Look at you now. And make an assessment po le pe le leile menga wa iai pe wa fa le kong le menga ke iai. Why? Because you kana le tu mai look at what's happening to you fa upoonga ya. O to me tele ai titi me o to au mai ai. Wa ke le me o to wa e fa ngaluenga le au a ko mai po ai la ikiki la me ma wa mai ai. Ai sea wa e ngofo ma mai ka ko ai nga ku lunga I mai le ku la lo I. Ge vai la I sikanga. They are so willing to give thousands of dollars if I am mea ka ko ainga. Ai a fa ya ko ave me le ku ai o mai mangi ka mai me ave le ku. That means you're putting your family up here and you're bringing God down here. Amen. You have planted much and harvest little. Wa e ki ngā inga ki whainga luenga ai kiki lau mea ngai maua. Mero na nua whamai ia. Ia wo kou a ai a wo kou le mao onga. Longa winga wa ai le lava mea ai. Ia wa whiinu ai le malili. Yes. Ia. Ia le lau kaunga I whapālang. Whaingo whianga e mamala mai. You have planted but harvest little. You have planted much but harvest little. You eat but not satisfied. You drink but still thirsty. You put on clothes but cannot keep warm. You earn wages, they disappear because you're putting into pockets full of holes. Ole mela le kupikanga ka mai. Mai ele yo orkai me la le fai mo muka ko ainga mo mai ka ko ainga ku lunga I mai le ku la I ai fa mai le ku. Look at what's happening to you. Number one, wa e kinga inga ke fai nga luenga ai titi lo sel. Amen. Wa e ai ke le maonga. Wa e ingu ai ke le mali lo loko. Wa ofu ai ke le mafanga ai. Awa wa ku lo to tongi I le kanga e pu. Waioko, e ei mea ka o principles, o principle lea, a e violating a principles, o ngō o mailola ia leo whaafika audi. E le whaapea se mea wa amai lea kua, e le o mea lea kua amai sākangi. Wala ngā amai sākangi mea ngai koe, because you violated the principle, and then God put off his hand in order for you to do whatever you want to do. Ai ave ese lola lima lea kua le whaamalunga iau mea ia malau kaumawhai. Then you are vulnerable to be attacked. E le ai se pui puinga o mea kōkingo. Le koe se pui puinga. Vai le ke afu. O fia ko so o fa se fu, o fia ko so o lima se fu, o fia ko so o se fu. Ai ma se mea wa bauku. Because you're putting money into pockets full of holes. Amen? Ai ko langonga mai ele mele. Fai upaiva. O tō wha me tele, whao te whoi, ua I titi. O tō au mai ai whale o nā ula fia lea. Ai se a, o lo whitalai mai ai lea li o au. Au au lo whale, o lo ua whaatafuna ina lea. Ai te tasi o tō mamu e atu I lona lava whana. Amen. You have hoped for rich harvest, but you were poor. When you brought your harvest home, whaafonga mai, I blew it away, God said. Yeah. Pa maltala tu sipa ia o nga wa e faia le mele wa e violating le mele wa e ngofo ma America ko ai nga kurunga I mai le ku ku lo I o le mele le wa e fa mo ia killing you o lo I lo mele o fai
Ale rio lo fa mai e ke sau malo ko kongi malau sele ale fale. Ai fa mai ala ke kule ko ma feu la ku. E ke o le fale o le lea uma me ga sau mo. Amen. Lan me wa le nga feu le ku lo have. Because you have put the church in ruin, awa alo umar kako malo sil faungo kako ai. Angai sa wenga, fa ingon fa upu ari mai ya. O lo fa ta fona ina lo fa. Yeah. Ta si o to ma mo e atu lo na la fa. Yeah. I mean, to be quite honest with you, is this the kind of church that we want to worship God in? Not at all. Are we capable of building a better church? Yeah. Who for? For your children. Ko ke longa e lo wa u ka ko nga le ai. O lo tel to nga le ai. O ke le manga e feona me ka ko fa ngau a maka ola ko langa ngi deficits. Ka ke manga o yo ko kupu i fo ko fa ngau. Wole ko e o ka me ki ka fa ka se fa le sa lo ko ai. Le yo ke manga e ola i fo ka ko fa ngau. Wo uma ka ko fa ka u le fa le sa. Nga o ke mi la ka ko fe ki ka ko fa pe ya ka me ki e ko fa le sa nga le wo uma pay off. That's what you call being a good parent. Amen. Fai upos furu ya. Mele o ta fia ele langi o to lunga. Yes. Ina ne to ma ele sang. Yeah. E lau ele fo. O ta fia. La le me wa le nga ka fia. Wa ka fia le sau mai le langi. Fa su e lo fa ko anga. Anga o le wa e sau Amerika ko ai nga ku urunga i a mai le ku. O singa fa ko na me ko se Maria ma ko ai. Se Maria ma ko. Se Maria ma ko. Ku so e fo ma ko ai nga lunga i a mai le ku da lo i. Se yo ma ngola ku. Ma wa so wa ma ngo la ku. Yeah. Because of you, but my heavens withhold the dew, and the earth produces no crops. Au ke va ke au ko a e sau a kango ku le ku lunga America ko inga ku lo i e operate le ku ma create le ku situation where God will bless your family. Because it's not what you do that will bless your family, it is God. Amen. Yeah, I, God, have called for a drought on your fields and hills. Why? Because you violated the principles. Challenge le oko e yingi so oko lo ngofo mai o le makoa i o wofo ko faithful ko sulua. Fa fi kai ya o ko mo ko fanga. O le makoa ko faithful. O le si mele o ke lo tato e kale sia. The young people are the most faithful tithers. Not all of them, but ko kelo isi o kalavo ia. Amen. O isi a so sa ke ngofo apea. I really want to put these people up on the stage and share about the blessing of God of giving to the Lord. Because they are not elders, they are not pastors, but they are faithful tithers. Keep doing it, because the day will come when you will see God move in your family. Ale fa poko ala ufangau. O wanu le graduation la o la finga opet. Anga leo ke lo opetanga a maka inga. O kanga kange opeta ngo uloangai le mele. So o le season like go through opeta is a season of testing and trials. But I know there's a season coming, and a season of prosperity and wealth. Ranga le kilo nge le graduated le sima kai an accountant. One graduated at 21 years as a lawyer. So let me honestly tell you, if I were season, the seasons of no money, but then the season of prosperity. Ola me le mga mia le ko lo fifu. Ola wa ule advice yake oye. Go get their church account. Nga mai alo ko kongi ya sa nga ka nga kipi sa alo kongi ko le account lo. Ele le nga feng awa ke alu lo mo e fale. E ke o al fale sa wa ingi we ngo fam ingi ya se fuwa ile ingi ya se fuwa o ke o foi lo le fefe. A me foi la nga ki struggle ai.
Ai vai le manga onga wa manga o se mele o manga wa fiu manga o ai me se me mai. Wa e frustrate fo la me fa pele ko le ku ai o le venga o kakalo ke afi mai le ku o le o ke lo le ke kakalo mai o le ke fa longo le kakalo a le ke le principles ke ngofo mo violate. Alwe direct sa ola la usfulu i ko le ka ho de lo ko le nga fa ngo fianga ke le ko kangwa ye se me nga tsawa e se ro. Afa pe yengi me te fesero ya kalo le ku ai lo fa mai fa mai ku ya lo fa maungi lo sulu ya la creating se awala va ku se kupe. Amen. Al fa mai a drought to wither te fa ka mai ya ku fa ka mo fa se fulu. O le mea lea ua tawhia i le langi o taulunga. Yeah. Ina nei toto mai ele sang. Yes. O le lau ele ele fo'i. Yes. O ta awhia ia o na fua. Yes, fa ka pe. O lau fo'i le la mala i lunga o le ele malunga o maunga. Yeah. Malunga o le saito. Malunga o le waina. Yeah. Malunga o le suau. Yeah. Malunga o mea tutupu le ele. Yeah. Malunga o tangata. Malunga o manu ngai wha. Yes. Malunga o ngaluenga uma o taulima. Fa mai o mai fo ile na mala i lungo mea malai ke ma fo fa we o mai le manguia ia ke oi o mai le na mala si e lo le menge ke violating lo le principle le o le fo wa ile ku mala ko me le tu e violating lo mai si mea yang o fa ku le ke who is going to suffer. You will suffer. I'm not going to suffer. You will suffer. Ola tala fa le na fai I'm not going to rescue you. If you make a mess of yourself because of your disobedience to God, I'm not going to rescue you. If you made a mess because you're unfaithful to God in every finance, I'm not going to rescue you. Why? Because I want you to learn a lesson in a hard way. Amen? Pole alka ko fa la ve kele la fe mai au kele fa mau i kupe wa mai le ku ia e lo kupe le ku ave esel kupe le ku fa ile lo au le ngai simea a ele fa ia yeah. And then lastly fa umai there are two motivating factors I would encourage you. Number one, ask yourself, do I really love Jesus? Yeah, if facility like oi e moi ela o lofa ile tua. A wa ke fa ke a fa pe ke le lofa ile kua. O le ngaluenga fai fu ngai me ka ke o mai fai. A fa pe ile o le menga ngai ke unga ia ma stay ngolo loko o lo lofa ile kua. You know what? E ke le nga ile committee me ia fai e ke le loko e ke le fai me la ke lo inga ka kaunga fai. Asia, langa le o fai lungo me fo le le kako masangi ma le mele ko a o le fa o ke va ko a ke a e faia me uma I lo fa ile tua e le ka unga ia oi e ke fa maongi fo if you do it because you love the Lord. Amen. If you love the Lord, e fai ngo fie uma e ke committee me fai elo me fo lo sau ke pe a wa si kanga e o mai ke va ke ngofo mai they are here because they have to be here but you can see on their face they are not really here, they don't love the Lord. Motivating factor e ka ua ke le ke uia o lo ask ya ke oi don't ask anybody, ask myself. I ask myself, do I really love Jesus? O le me lo no lua o iai so no te inga ina ia si tia Yesu ke riso ia mea ngai fai. Awa a ele na si tia Yesu ke riso la mea ngai fai. E palafu umau mea fai e ke le kea pe le lenga fai le mea pe le lenga fai le mea e ke le pole awa o mea lo ma fa ngai ke le kea ia o bisi ki Yesu pe le si ki Yesu. Ava ko a le lenga fai o mea e le si ki Yesu. E a le lenga fai o ngalu e si ki Yesu. So ask yourself, do I really want to see Jesus lifted high and be glorified? O ingala e fai elo fai unga elo ngaluenga ka unga fai. Ale ai se me ngame, then I don't know polan me linga. E makua e ke vai ai
o au tisise na fai au tisise nunga kele ke apo ai impact ai le loko po le alme kele po pona ai fai au ai tisise na kele po pona nga le ku la wale me ku whatever happen. You don't want to see Jesus glorified. I afa apea, you love the Lord and your desire is to see Jesus glorified. Hallelujah, Lord. You know what? The Lord will come in his own time and you will see. Amen. The Lord God will bless your children. So blessed to see your Peter's children doing so well. O loanga ki ka o so ia ke mi o ngi mako ngi mo Peter o ai. Ka lunga ki a kongo ka o ai ia ngi ka. Longa o langa. Ele ngaka ko e fa misi se permiti lunga le monga ko e fa misi se lo ke le lo pisa so sanga le lo ko ile ka. Fa au ilo le ku ia o Peter mo the testing time. Yeah. A 21-year-old daughter is now a lawyer. Another one is going to be an accountant very soon. The testing and trial time there, the Lord will come most powerfully. Amen. That's the two like me.